nyuma y'aho umunyeshuri wigaga muri kaminuza ya IPRC Tumba witwa Angelo yishe mugenzi we witwaga Samantha, hanyuma nawe akaza kwimanika agapfa. Havuzwe byinshi birimo ko Samantha yaba yanduje uyu Irakoze Angelo virusi itera sida n'ibindi byinshi byagiye bivugwa. Gusa twe ntago tuje mu iperereza ngo turebe byagenze gute, ahubwo twe twakoze ubushakashatsi dusanga hamwe mu hantu havugwa ubusambanyi ku kigero gikabije mu Rwanda harimo mu mashuri ya za kaminuza. Nk'uko umunyarwanda yabivuze neza ngo ukena ufite itungo rikakugoboka, ni nako abanyeshuri biga muri kaminuza babyumvishe vuba maze batangira kubishyira mu ngiro. Mutwemerere muri Lab Entertainment umunsi wa none twafashe umwanya dukora top 10 ya kaminuza zibamo ubusambanyi kurusha izindi mu Rwanda, maze ku mwanya wa 10 tuhasanga kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro iherereye mu karere ka Ngoma. Iyo nta yindi akaba ari IPRC Ngoma nk'uko bisanzwe, nk'uko izwi ku iri zina. Aha ni hamwe mu bavugwa ingeso y'ubusambanyi, nubwo ari mu ntara abanyeshuri baho ngo babyumva vuba, aho usanga abahungu iyo bamaze kwiga imyuga bakayisoza usanga munsi y'umukandara byagoranye bahita bitabaza bashiki babo bari aho hafi. Gusa nk'aho bidahagije, muri iyi kaminuza havugwamo imikoranire cyangwa se collaboration y'ubusambanyi, aho ubu bufatanye usanga bukorwa hagati y'ikaminuza muri Rwanda Polytechnic ishami rya Ngoma, aho usanga ubuhahirane buba buvuze ubuhuha, ndetse n'inkambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirehe, aho usanga urujya n'uruza rw'abakobwa n'abahungu bava muri iyi kaminuza n'abajya muri iyi nkambi. Abakobwa benshi usanga bajya mu nkambi ya Mahama, ari nako n'abasore bo muri kaminuza bajyayo akenshi. Ariko muri weekend usanga abahungu bo muri iyi kaminuza baba batumiye abashyitsi cyangwa se kuriye ziba zavuye muri iyi nkambi. Byumvikane ko ubusambanyi buri muri iyi kaminuza nabwo buteje inkeke ugereranyije n'izindi kaminuza ziri mu Rwanda, bijyanye n'uko bwamaze kuba bwarenga urwego rwa kaminuza ndetse bukaba bwaramaze kwambuka imbibi bukagera no mu nkengero z'abaturanye n'iyi kaminuza. Munyemerere ku mwanya tuze kuhasanga Kaminuza y'u Rwanda ishami rya KIST cyangwa se Kaminuza y'ikoranabuhanga ishami rya Kigali izwi nka KIST. Aha naho ni hamwe mu bavugwa ingeso y'ubusambanyi ku kigero gikabije, bijyanye n'uko iyi kaminuza yubatse hafi na Nyamirambo kapitale ya Kigali. Usanga havugwa ubusambanyi bwo mu rwego rwo hejuru cyane cyane ku bakobwa, bijyanye n'uko life ya Kigali ibibasaba amafaranga atari make kandi bo nta mafaranga baba bafite. Kandi nanone Kigali ni hamwe mu hantu haba harira, usanga rero abakobwa biga muri KIST baba bakodesha mu bice bya Kimisagara, za Nyamirambo ndetse no mu Gitega, itungo ryabo ribagoboka. Ku mwanya mwandi turaza kuhasanga kaminuza izwi nka Kaminuza ya Kigali cyangwa UK. Aha naho bijyanye n'uko ari muri prive amasomo ntabwo babikomeraho cyane, usanga abenshi mu bakobwa bahiga ari bo babakorera mu gisimenti mu tubari twaho, ndetse n'abagabo benshi basohokana utwana gake gake mu hoteli ya muri iyi Kigali. Usanga abenshi baba biga muri iyi kaminuza University of Kigali. Ibisanzwe cyane ko muri iyi kaminuza abakobwa baho ngo baba bashinjwa uburabagiro cya hejuru. Mu gihe ku mwanya wa 7 turaza kuhasanga Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi iherereye mu karere ka Kayonza ahazwi nk'Irukara. Aha ni hamwe mu havugwa ubusambanyi bukabije mu barimu b'ahazaza, aho aba barimu bashinjwa gukoresha systeme yitwa Movin, aho usanga umuhungu abana n'umukobwa mu nzu nk'umugore n'umugabo mu rwego rwo kugabanya consommation zibagendaho. Gusa ariko ishuri rirangiye buri wese aca ukwe nkaho nta cyabaye. Iyi Movin ni imwe muri gahunda zikomeje kuzamura ubusambanyi muri iriya kaminuza y'Irukara, cyane cyane mu barimu bazaza, abarezi bacu bahazaza. Nibutse ko iyi Movin nubwo bamwe bayishinja kuzamura ubusambanyi cyane, ariko iranafasha cyane mu buryo muri financial, aho abana bafatanya mu mibereho ya buri munsi.
mu gihe ku mwanya wa gatandatu turaza kuhasanga Kaminuza ya East African University Main Campus iherereye i Nyagatare. Iyi kaminuza nayo ni imwe mu zivugwa cyane mu gukoresha systeme ya moving, aho usanga abahungu n'abakobwa bihuza bakabana nk'umugore n'umugabo nk'uko namaze kubikubwira muri haruguru muri kaminuza y'Urukara abaturanye. Iyi kaminuza ya East African University nayo rimwe muri kaminuza zo ubusambanyi ku kigero cyo hejuru, aho ndetse ngo muri iyi kaminuza byamaze no kurenga imbibi. Abantu batemberera mu mujyi wa Nyagatare nabo ni bamwe mu bashobora kwisanga mu busambanyi n'abakobwa biga muri iyi kaminuza, bijyanye n'uko ngo ntabwo bajya bakunda kwifata cyane. Ni mu gihe ku mwanya wa gatanu turasanga Institut Catholique de Kabgayi Iseka. Iyi kaminuza yigenga iri mu karere ka Muhanga ni imwe mu zivugwamo ubusambanyi ku kigero gikabije, aho muri iriya kaminuza ndetse no mu nkengero zayo mu mujyi wa Muhanga usanga abantu benshi bakora umwuga w'uburaya cyangwa gusambana bafite imyitwarire idashobotse mu tubari tugiye dukomakomeye muri uriya mujyi wa Muhanga. Umwe mu mijyi w'abamuvoma cyane usanga abana bayiseka ari bamwe mu bashyirwa mu majwi, bikavugwa ko mu myaka ibiri ishize ubusambanyi bwikubye inshuro zirenga 3, aho iyi kaminuza itangiriye kujya yakirira abana bigira kuri buruse, aho abana baba bashaka gusa n'abana b'ingagari basanzwe bahiga. Muri urwo rwego nibwo usanga abakobwa baba basanzwe bazwiho kubazwa byinshi kuva ku musatsi kugera ku nzara, aribwo batangira kwishora mu busambanyi bwa hato na hato mu rwego rwo gushaka kugira ngo base n'abandi nk'uko nabikubwiye. Mu gihe ku mwanya wa kane turasanga Kaminuza y'u Rwanda ya Rwanda Polytechnic iherereye mu karere ka Rulindo. Iyo ibyayo nawe utabizi, iyo nta yindi akaba ari iyitwa Tumba College. Hano haherutse kubera amahano ubwo byavugwaga ko uwitwa Irakoze Angelo yicaga yaba yarishe Ingabire Samantha, ngo ni nyuma yaho bivugwa ko yaba yaramwanduje virusi itera sida. Gusa iperereza riracyakomeje, gusa ryakomeza ryagira, ariko iyi kaminuza ishyirwa mu majwi cyane muri kaminuza zirimo ubusambanyi kurusha izindi mu Rwanda. Ni mu gihe ku mwanya wa gatatu turaza kuhasanga University of Tourism Technology and Business Studies UTB. Iyi kaminuza yahoze iri Sonatube ku muhanda yimuriwe ku Irebero, gusa ngo icyahindutse ni inzoga, nayo icupa ryo riracyari rya rindi. Ni nyuma y'uko iyi kaminuza igaragaramo umubare munini w'abakobwa ndetse n'abasore ngo bijandika mu mwuga w'ubusambanyi ku kigero gikabije. Amakuru twahawe n'abamotari batubwira ko abakobwa barenga 70% baba bakora cyangwa barakoze mu mahoteli no mu mabare ya muri Kigali. Usanga benshi biga cyangwa barize muri iyi UTB. Wavuga ibya UTB mu busambanyi bwayo ni igitabo kinini cyane, gifite amapaje menshi utasoma ngo ukirangize, kubera ko iyi kaminuza ibyayo ni imvaho. Ni mu gihe ku mwanya wa kabiri turasanga Ines Ruhengeri. Iyi kaminuza ngo si gusa hashobora kuba hari umuterankunga uri inyuma y'ibiyiberamo, kuko ngo ibihakorerwa byo birenze iby'umwana w'umuntu yatekereza. Abizera imyuka mibi bemeza ko hari umudayimoni uteza abanyeshuri ba Ines gusambana, bikaba byarabaye akarusho muri iyi kaminuza ubwo batangira kwakira abanyeshuri bigira ku nguzanyo badafite amikoro ahagije. Amakuru twamenye nka Lab Entertainment ni uko muri Ines Ruhengeri ushobora kuba wabona umukobwa uhendutse cyane wo gusambanya ku mafaranga make nk'igihumbi. Ni mu gihe ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa kaminuza z'ubusambanyi ubusambanyi kurusha izindi mu Rwanda ari urucabana. Umwanya wa mbere ni Kaminuza y'u Rwanda y'i Butare mu karere ka Huye. Amateka agaragaza ko University of Rwanda y'i Butare ariho iwabo w'ubusambanyi, bijyanye n'abakobwa bahiga bakunda kuvugwa ko bagiye batabana mu matuwarete n'izindi ngeso mbi zagiye zihavugwa, bituma iyi kaminuza ari iyoboye izindi ku rutonde rwa kaminuza z'amwe ubusambanyi kurusha izindi mu Rwanda. Aha muri uyu mujyi kandi wasanga urujya n'uruza rw'abashoferi baba bishakira abakobwa muri iyi kaminuza,
ngo abakobwa muri kaminuza baba bari smart, bavuga ururimi neza kandi ngo bazi gutanga care ndetse ntibanahende bijyanye n'uko baba umubare w'abakobwa benshi. Binavuga ko ari n'abasoza kwiga ariko ntibahitemo gutaha cyangwa bajye kwiga gukora ibyo bize, bagahitamo kwikorera umwuga w'uburaya bijyanye n'uko baba baramaze kubaka izina mw'uyu murwa. Bashimiye ko mwabanye natwe muri kiganiro rero. Gusa nkwibutse ko muri kaminuza zirenga 30 zo mu Rwanda nta kaminuza n'imwe itamo ubusambanyi. Gusa twagarutse kuri kaminuza 10 zo mu busambanyi kurenza izindi mu Rwanda. Ibihe byiza rero kuri mwese, mukomeze mudukunde kandi mudushyigikire. Inari product Rukatamajyane Cunshumuka, Imana ikomeze ibahe umugisha. Iyi ni Lab Entertainment.